ኦሮምኛ ይህንን ለመግለጽ ያህል በጥቂቱ ኑ የለጋን ወላይታዳ የለጋን ወላይታ የቹን መርጋ ወላይታቲፍ ፋልማታ ካንጅሩ አኩማ ቄሮ ወላይታ ኦሮሞ ጀቹዳ ቄሮ ኦሮሞ ከሳታሞ አርቲስቲን አጫሉ እንዴሳን ኩን ከሌሳ ካንዱኤ ሁንዲ ኡመን ኦሮሞ ሁንዲ ሳኒ ጋቢ ከሳ ጅራኒ ዮካን ሰዓት ዳጋሜ ጅራን ሳኒፍ ኑሌ ዋን ሳኒት ዳጋሜ አካኑት ዳጋሜ ummata walaita dambaka bune kuno ittimudisa jira sanif obboleessa keenya ummanni oromo jechuudha nu ammoo ummanni walaitaan kun as walaita keessa odon taane oromiya keessatti baay'ee ummanni keenya achi waan jiraniif isaallee bakka bune akka nutti dhagaame dhiinni isaanii dhiiga keenya akkuma ta'e addunyaa kanatti agarsiisaa jira jechuudha na wajjin hundi yalagaan kun ana wajjinin jedha ana haanyatu no haanyatu nuufaata'u akkanaan Hacaaluun Hundeessaa waan du'eef Hacaaluun Hundeessaa amma hin duune qabsoon Hacaaluu Hundeessaa isin qabsiise qeerroon akka itti fufu hin beenna akka itti fufu amaanaa hin qabna jechuudha saniif qabsaan ni darba qabsoon itti fufa jechaaf barbaanna jechuudha walaayittattuun hagaa qoncisanasi oromoo nuyi shanti oromoti hasaati yani hawodiyan walqama kayyo agarsan beetto sana hakayyo kakasi eta matasi woyko eta annisa eta onata taw oromumma zaranasi nunu walaayittum manbaaqati ogatan walaayita yelegati walaayita seeko gatan oromotu seekidi qeerroo geetetti citay oromiya si attidi otidi deyo osa giddon etara baatiya baatati digamida gachama yettanchay woyko qasi mata etaga baaxanchay Hacaaluu Hundeessi zino Omar Sahiqo gapedomidi wala oromiyan dia dere asay ubbay kayyo qoncisi dibetes kayyo bollan betes nun ka walaayita yelagati hagandia walaayita dere andia walaayita dere asa xalla gidennan nuppe dariya dere qase oromiya giddon de'iyaga sowan uttidi walaayita baaxancha gidiyo gatan oromo dere asisiyetida kayyoy nuyo kasiyetido gadan nusa gido nunamo yagidi kayyo qoncisi dibetes yagiyoga shempuwa hayqidaga shempuwa maro abraham ko atto oromo deresi kumetta topia deresika walaayita dere yandiaga handiaga sika isha nu isha shempuwa maro yagetes kayyo asima tosa yeminteto ጋና ሲቆይዳ ለይተለጋ በአርቲስት ታጋይ Hacaaluu Hundeessaa ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ ሆኖ የሚገልጽ መሆኑን እንዲሁም በኦሮሚያ እና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተቃጣ ጥቃት አድርጎ ይወስዳል ምንም አይነት የኦሮሞን ትግል ምንም አይነት የኦሮሞማን አስተሳሰብ ለመቀልበስ የሚደረግ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች የኦሮሞን ህዝብ አንገት ሊያስደፉ አይችሉም የወላይታ ህዝብ ልክ እንደ ወንድም ኦሮሞ ህዝብ በመሆን ይህንን ጥቃት ያወግዛል ከዚህ አስቀያሚና ከዚህ እጅግ ከሚያሳዝን ጥቃት በስተጀርባ ያሉ የትኞቹም አካላት ከህግ እንደማይመልጡ የትኞቹም አካላት በህግ ጥላ ስር ሊሆኑ እንደሚችሉ አስበው መንግስትም በወንድም እንዲሁም በአርቲስት ታጋይ Hacaaluu Hundeessaa ላይ ጥቃት የፈጸሙትን ወደ ህግ እንዲያቀርብ በተጨማሪም አሁን አገሪቱ ውስጥ የሚታየው እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን በተከታታይ ለማስቆም የሚያደርገው ጥረት አጠናክሮ መቀጠል አለበት አንድም ነፍስ አንድም ግለሰብ በእንዲህ አይነት በኮልድ ብለድድ በሆነ ሁኔታ በአስተሳሰቡ ብቻ በሚከተለው አይዲዮሎጂ ብቻ ሊገደል አይገባም የወላይታ ህዝብ ከወንድም ኦሮሞ ህዝብ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ከዚህ ቀደም እንደነበረው ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ኦሮሞ ህዝብን የጣሉ አካላት የእጃቸውን እንዲያገኙ መንግስት አጠንክሮ ሊሰራ ይገባል እንላለን የወላይታ የለጋ የቄሮ እኩያ የሆነ
ልክ እንደ ቄሮም የወላይታን ህዝብ ትግል አንድ እርምጃ ወደፊት ለማሳለፍ አንድ እርምጃ ወደፊት ከፍ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ የህዝብ ክንፍ ነው። የወላይታ ህዝብ አሁን እያደረገ ያለውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱን ወደፊት ለማስኬድ ልክ እንደ ኦሮሞ ቄሮች የወላይታ የለጋም እያደረገ ባለው ጥረት ህዝባዊ መሆኑን አስመስክሯል። ይህ ህዝባዊነት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ደግሞ በማጠናከር መልኩ በእንዲህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ህዝባዊ አጋርነትን በማሳየት ወንድማማችነት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች እንዲጠናከሩ የወላይታ የለጋ የድርሻውን የሚወጣበት አጋጣሚ አድርገን የምንወስድ ይሆናል። የኦሮሞ ህዝብ የተከበረው የኦሮሞ ሰፊው ህዝብ የኦሮሞ ምሁራን የኦሮሞ ቀሪዎች እና ቄሮች አሁን ከደረሰባቸው